Ubuhanga bwe bwatumye FIFA ihindura amategeko y'umupira w'amaguru. Abenshi ntimumwibuka, yitwa Kelonimula Souza, umwana muto cyane wari uzamutse mu gihugu cya Brazil. Benshi bamwitaga ko ari Niyu Ronaldinho. Yazamutse mu ikipe ya Cruzeiro ndetse anakina n'amakipe y'abato y'ikipe y'igihugu ya Brazil. Maze Inter Milan itamo kumugura kuri $1,300,000 z'amayero, ariko imvune ze zatumye adakina umupira w'amaguru ku rwego abantu babitekerezagaho. Kuko mu myaka 12 yamaze akina umupira w'amaguru nk'abigize umwuga, yanyuze mu makipe 11 maze yakinira imikino 76 yonyine. Uyu musore yari yihariye ku cyo bita seal dribble cyangwa se fokinya. Ari ukuntu yafataga umupira akawukontroza umutwe, akaba yawukura ku izamu rimwe akawugeza ku rindi. Uburyo bwo gucenga bwatumaga abakinnyi bahanganye batabona uburyo bamufata, rimwe na rimwe bigasaba ko bamukorera amakosa atari ngombwa. Ari nkaho umusore wo mu ikipe Atletico Mineiro yamuteye inkokora, byanatumye ahagarikwa imikino 12. Mu mwaka wa 2019 FIFA yahisemo gushyiraho itegeko ribuza umukinnyi wari wese gukora iyi seal dribble, ibintu byo gufata umupira ukawutwara, maze bategeka abasifuzi ko bazajya basifura umuntu ubikoze ndetse agahabwa n'ikarita y'umuhondo. Yitwa Keloni Souza Mula. Abantu benshi batekereje ko azaba Niyu Ronaldinho kubera skills yari afite ku mupira, ariko imvune zatumye bidakunda.